Мирландын апасы мына ушинтип ыйлап атат. Мына ол биздин ошол Баткендеги кызыбыз, жаш эле кыз экен. Ал кайрылып атат, ыйлап. Мына ушуну Курманкул Зулушевич, сиз Зулушев Курманкул Токтаралиевич. Мен сизди аябай жакшы инсан катары билемин. Убагында мага да аябай жардамыңыз тийген. Мына ушул кызды дагы ыйлатпастан, мына ушуга окшогон жарандарыбызга бир кайрылып, ушулардын бир коргоп койсоңуздар. Мен ушуну ген прокурордон аябай өтүнүп суранам да. Бул прокурорлор өзү элди коргош керек да. Анын аялы мына ушу видеону кичине угуңуз. Жезең айтты, сураныч, килишпеле кой деп айтып атат. Кыздарыңды ойло, кыздарын ойлосун айтып кой дептир. Если мына өзүңүздөр Ошондо кыздарын ойлосун айтып кой дегени бул эмне дегени? Биз кандай өлкөдө жашап атабыз? Бул жаш келин болсо, кыздары деле булардын жаш болсо керек. Биз ушундай балдарыбыз менен коркутуп жашап калганбызбы? Биз кандай өлкөдө жашап атканыбызга өзүбүз түшүнбөй калдык акыркы күндөрү. Ушул мынабул Мирлан, биз ушу Урайымов Мирланды үйүнөн алып кеткен. Ошол Камчыбек Ташиев ушул өзүнүн жанына жардамчы кылып алса, ушул Кыргызстанды көтөрүп оңдоп кете турган балдардын бири да. Мына биз будан 2 жыл мурун көтөрүлүш болгондо мурунку бийликти эмне себептен кетирдик? Ушундай баш аламандыктын айынан кетирген элек. Азыр мурдагы баш аламандыктан дагы андан да ашып түшүп атасыздар. Азыркы кылган иштериңиздерчи? Эл бар үчүн сиздер ошол жерде бийликте отурасыздар. Ел жок болсо сиздер ал бийликте отурбайт элеңиздер. Эл менен да кичине эсептешиңиздер. Анан мына ол жогорку кеңештеги депутаттарга кайрылгым келет. Ел сиздерди ишенип алып барып, жогорку кеңешке шайлап отургузду. Кичине элди дагы ойлоп, элдин пайдасына керек боло турган мыйзамдарды чыгарыңыздарчы. Каяктагы эле чоңдордун, каяктагы бай манаптардын, ошолордун бизнесине жараша чыгарбастан мыйзамдарды. Элди да кичине ойлогулачы. 5-6 баласы бар жаш ата-энелер пособие ала албай жүрүшөт. Бул эмне деген маскарачылык? Ошол Урайым айтсаң жооп бербей атасың. Сен Мирлан бала эмне кылып койду? Бул бала турма-тур, келечеги бар бала. Келечекте Кудай кааласа боло турган бала. Боло тургандарга пут тосуп койгун. Жинге тийбегин, элдин кыжырын кайнатпагын. туура. Өткөндө үкәм деп жалдыраппын сага, садак болуп чыйлаппын. Садак болгонмай. Коюп кой, Мирланды ортуга коюп кой. Бүгүн чыгарбасаң, эл жөө осаян барат. Мына мен жөө осаян барам. Боштондук Мирлан. Боштондук. Хормен айтсаңыздар. Боштондук. 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 Oldu da daha söyleyenler var mı? Саламатсыңарбы, кыргыз элим. Менин айтып кетейин дегеним, бул жерде азыр биздин уулубуз ушул Мирлан дүйнөсү жок эле жерден 48 саатка камакка алыныптыр. Бүгүн соту болуп атат. Мына ол ушундай биздин өнө турган, өсө турган кыргыз мамлекети үчүн пайдасы тие турган балдарыбызды ушинтип алып барып жок жерден жамнатты кылбастан, ушул балдарга жакшы бир иштер болсо берсеңиздер, кыргыз эл үчүн иштеп берсе, менин айтайын дегеним, биз мына ол жогору жакта иштегендер, айрыкча УКМКда иштегендер өзүбүз мыйзамдоодону бузуп атабыз да. Не себептен повестка менен чакырбадыңыздар? Мыйзамдын чегинде повестка менен чакырсаңыздар барат эле да. Ошол повесткада бир жолу эмес 3 жолу келиш керек. Ошол 3 повесткага баш ийбесе, ошондо дагы күндүзү жакшына келип, жакшына кылып алып кетишиңиздер керек эле. Иш убактысы бүткөндөн кийин
эшигинин алдынан машинасында киргизе койбостон жанагы бас машина баскандай кылып алып кетипсиздер. Биз башка өлкөлөргө маскара болуп атабыз. Башка өлкөлөр биздин үстүбүздөн күлүп атат. Россиядагы менин тааныштарым сен кандай өлкөдө жашап атасың деп звонок кылып айтып атат. Мен уялып калдым. Азыркы биздин бийликтегилерден. Дагы бир айтып кошуп кете турган нерсе, мына ол Баткендеги Бакма деген кызыбызды ошол президенттин атайын ыйгарымдуу өкүлү чачынан жулуп колунда жакын атырызым. Жок, силер сенен да эле, силер ким сыгашасыз келди? Assalamu alaikum, hurmatli jamoat. Shunday çoğuluşların atı yemine mına gelecekte uşul Kırgızstan boyunca mına gelecekte alıp geliş üçün mü kana balı otar. Uşul çoğuluştun biz ne deyiz? Kırgızstan'da birimlikte alıp gelip Memin degen adamlardağı o bir Allah'dan küçük emez peste turat. Bu Allah bir gana Allah bilir. Allah degen adamda Mirlan'a okşayan adamlar bunlar arkada jürüyor. Birok biz nasibizde Mirlan'da çıkarsınız derden. Jalgan jalamenen alı kamap koydu. Bu Mirlan için men güygöm. Mirlan degen çındıklı sülögön adam. Oşul kempiravatты. Men bin degen adamlardağı oşo malda men atamdağı iştegen uşunday nemelerde. Alalgan emez. Sebebi bu o bütündöy nemelerde gelip gelgen. Men Akılbek Tursunbayev Çengettik bolam. Men korkpoyum eşkinden. Buna kamçıyak taşıyıp, menin tağalarımın yurtunda yaşaydı. Ben o cuvaktardan jeni olam. Buna o yerde taşıyıptı. Gölde birge kirine delek. Anı özü bilet. Birge mınanda oşonda ıntımakçılıkta bizde elde oşunda kılıp koyuyor. Taşıyıp men saka yeminle katışkın gelet. Kamçıyak elde saktağın. Dünyölük demede ata-babaları saktap gelgen bul yaşoonu. Ata-babaları saktap gelgen bir karam nemenen şonu bilbeysin ersiler. Men emi düşündürüp kedeyim yağın. Ata-babalarımız eldi, cerdi, bardık dersen sana. Ölüm cezası oşondele var ile. Dar degen deri var ile. Oşo dardı ayıldan hükümetke şeyin alıp geliş gerek. Bu Mirlan elim jerim dep mamleket Kırgız mamleketi dep püygen yürekten püygen jigit. Anday jigitler Kırgızstanda sanalı gana. Kırgız'ın patriot mırzası. Bunu Batken yönündeki meselelerde Orta Tokoy, Kempiravat su sataşları boyunca elden oyların, fikirlerin sonra birlikte getirip durgan adaletsizlik bolgan işlerdi aytıp dep körgözüp mıйзамсыз işlerdi aytıp devlet sınaytsa birlikte alıp barıp kamap koyganlar doğru emes. Bizim talap Mirlan'ды çıkarıp koyganlar, çıkarıp koyganlar bolat. Al işe kaçpay tağal jigit. Mirlan'ın артында şuncha Kırgız eli turat. Onu kamap sındırabız degenler bu doğru emes. Bizim talap Mirlan Urayim'ni çıkarıp koyamazlar. Çıkarsın. Çıkarsın. Ayanda bir şey yok. Neyse şunu. Kandayacak sınavı, fındıklı akışak tutukken, elim, yerim.
Biz şu Millan balanın taraftaşı olup bugün çoğul boyuzda etken turabız. Bu bala yer için hakikatte aytıp her daim şu suru sözü bilike жеткiriп hareket kılıp жүрген bala. Birinciden, ikinciden bu Adakamdı kolduğun Adakamın kuyarmanı, Adakamdı kantik yok bu şaylakın taptayını, şunu kanıp sakladı deptir. Şu ballar kasılgar, bu kızanlar yer kulemeş. Şu bilik tövəlləri Kudadan korktular, elden uyalasınlar, benden uyalasınlar, Kudadan korktular. Her kararlı ekmetri yer. İlgari bizim bir koşunamız bolğan, balası uşunça bedava bolğandıktan buga ekmetri yerden yetet dep nalit boldu. Akırı şu enesinin aldığında ölüp ketdi şu bala. Oşol kargıştı, oşol niyetli dağı özüňerge oýlap kabul alıp жүрgüler. Rahmat şunu buğanıza. Yılana başlandık. Kimsile aytağız? Teşvik taktağansız. Emi bu ne günü okudu? Kaysı günösü üçün? Çünkü kanıp ketip taşınar. Tünü dağı. Үйünde apası oğurup, zorlanğanı bargan eken oğurup, azır anı sayın özün bilbeyt etken. Больницада. Анан кийин баягы кызы да коркуп, ушундай эме болуп калыптыр. Үй бүлөсүн коркутуп, эмне? Ушунчалык биз кандай заманда жашап атабыз? Кандай мамлекетте жашап атабыз? Кайтып силер ушундай билимдүү балдарды колдоп, иштесеңер кайтып өзүңөргө жардам берип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө кайтып пайдасы тие турган балдар болотчу. Анан бул дүйнө кайтар дүйнө. Ошону да ойлонгула, бийликтегилер. Келечекте бул балабыздын өмүрү узун болуп, жакшы иштеп калса, силердин ордуңарда ушул бала иштеп калышы мүмкүн. Ошону да ойлогула. Бул өсө турган эң билимдүү бала. Дайым эле ушул бийликте ушинтип тура бербейсиңер. Бийлик, байлык деген бул колдун кири. Кийинки күнүңөрдө ойлогула. Балабызды бошотуп койгула. Yılana başlandık. Oldu. Ece çılçılır, ece çılçılır. Şu hurmatlı tezkâmile tilim var var. O taşı senin buyruğun bu. Bu balanın niçin ittin balası takıp kolun kayırıp ketesin. Enatasın nege sızdatasın. Şu balanın nege neme kılasın. Bu yaş bala keleceği var. Bu balak da kalasa şu ama sadücetinden ordum yelet da kalasa. Ben silerge asılmayın dedmeli. Öler koyçuman tayağına çökünet bol böyle çökünet orada. Kopkoğlar, Mirlendi çıkargılar. Mirlendi hiç kanday günahsız yok. Mirlendin aldıda taşıyıp senin günahın var. Sen yerdi satkan sensin. Kampravatta bitta protokolun kötörüp alıp kıykırgan sensin. Algi aksakal iyilep durdu o aksakal. Benim mazarım satılıp ketevi. Mazarımdı satmayımın dep aksakaldardı iletip durup yerdi satkan sensin. Millen yer satıp durup. Elini satıp, yerini satıp. Nege onu günekarlarsınlar. Günösüm ne de?